Makikita ko lang labasit ka mo ng balong. Naglabasit na taro. Naka-isarting ko na tika pa lang nga pugkaw. Dito ka narigatin. Baka no pumutok kita di taro pa. And good afternoon. Kinikabsat nga Josephine Valdez. Ita Hong Kong matlaeng. Ita Central apo. Ta imakar dati paggigiranan. Dati nga Digita Mongkok. Tata Digita Central. Together with Kabagis Minda. Almerol Sabado. Ayan. Kaya pagkanta kami di jaya abra Benget abra kaya na sumurot ni Dr. Adriano Sabado. Iso nga palubusam kuma Kabagis Minda. So driver tayo? Amaday, di na mo drive. Apo Diyos ko. Dahil apo datilugan na nga madina pulos amo nga imaneho tilugan na. Nervous. Gaya blatan na ti driver na nga. Siyempre, aglugan ka na tayo. We will be visiting Benguet Abra. Bangged, I should be. Benguet, adam lang kami ti Benguet Abra. Bagyo Benguet aja. Next week, 26. Okay, and to know next week mga, the schedules may ada kami apo sa Jaya. Aurora Isabella and Rojas duwati pagtukarami di tangalo ka. So absent mi manan. Ti absent mi manan. Apo. Kanya ngarot kinagdakkel ngarot iti talent fee ang sweldo ta. Anyway, happy Sunday karuba manong June kana makablawa man ni nanay ko nga Chrising nga manarima niya glablaba from Donil ng Baguio. Kita aman la. Magna kami dita Baguio na paabra kami. Okay, manong kablaawan mati family mati dito barangay Sinili Purok 2. Manong kablaawan pay damanang ko Joan, Josel Judy Ann, pati jay duwang kaanak ko na. Isuda Jorens, Tabunan, Ken Ashley, Kate Urbano. Ito yung kablaaw. Jerwin Mateo, manong kantaan nyo madajay. Buwan. Isagot ko kini mother ko nga balkat. Inuyaw na pa inumudra bells na. Hello FDD, watching here in Hilo, Hawaii. Every Saturday from Antilisa, Cabal. Yes, of Sabado course. Sabado pala diyan ka? Yes, Sabado pala. It's 6 p.m. dijay. So 6 to 9. And kindly say hi to Kabsat Ronald and Auntie Cassie, to Uncle Daniel. And the Bosque family. Agul ka man kita man di mes ko dato di family dito ay. Sige, basa ko. Naimbangal daw karuwa watching here in Imos from Ronnie Balot. Hi karuwa watching from Kingdom of Saudi Arabia from Sinday Sadral. Naimbangal daw apo naglain kayo kanta God bless from Florence Durupan. Watching from Hawaii. Florence Durupan naimbangal oras yung amin awan labas na kuno na ni Arnold Acosta. Yeah. Duda pa 59 da pa mga Lodi, greet nyo man po ni Engineer Danilo Pagaduan dito ay Kuwait. Thanks and have a blessed Sunday. Yes, like the family ni Dominic Rian Bosque. Wan, apo good afternoon apo dito Hawaii mat. Yan, okay na pa Hi, God bless you. Maragmayatan timbangal daw ng mga tayo. Takman ta. Ritakman ka barangay toy Bugalyon Norte ni Bagal daw yo amin. Thank you kanana ni Sandro Dancel. Good morning June and JM. Pagrit naman itong asawa ko nakasalukuyang nagmamaneho papuntang Boston, USA. He never misses to listen to your program. Avid fan ninyo po siya. Parakas naman ng song na naranyag abulan. Wow. Salamat po and more power to you Maria Zia. Dadaman ti pa gantay tatanga kanito asang cold na ranyag abulan ta siyempre dagiti ipagpagnata ngarod para kadagiti dinan na makikita ti naranyag abulan ta aman mo tiro rumor ti rabe. Naranyag abulan ununay ko indengan day tanas lagasilaw mo di ka iba-iban o naranyag abulan sang sangit ko indengan tuy nasip nga talubong kuwing kakad silawan tapnon tiyat mayaw awan nuwing
kanang lipaten karin kaniyak nagibusen samsam itek ni patay o bulan ket aglunem nang laylayan ni ayat inka kadin palasbangen unoy ko darasel nga ikette. For di naman Nuwing kanang lipaten karin kaniyak nagibusen samsamitek ni patay o bulan ket aglunem nang laylayan ni ayat ingka kadin palasbangen unoy ko darasel nga ikette. Christmas. Ceng 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 ceng. Apo, nagaduan na iti makan. Apo, dito iya for the kituhong kong chapter. Uy, naindaman nga tatanay ah. Di kita kano Admiral Oh, Rooftop. naimbag nga Pangal daw yung amin kita. Ayan. So nga, no siya kompleto daw man. Bueno, sino man apo di. No siya sino man, dadi ta apo Hong Kong tatanga awanti ko kuan na bubrain na. Please join our group for the Kiduwa Hong Kong chapter. Sa lakin niya lang apo ni ading Angie Ragwal. Tinagan natin Facebook ba? G. Remy Maingit. Maingit. And of course, ni Kabsat Junjun Linian. So, President and Vice President. Kaya Naman nga Perlita, Ildefonso Lucas, kita pa ikat ni and everybody apo di jay. Di jay Admiral ti apo. Ayun o, patamasang mo nagbuibuyan Kuya Junjun o. Magandang hapon, Kuya. Magandang sige man, di pa nagsaon ako tituladam. Magandang hapon, Kuya. Saan kayo? Andito kami. Hindi, baka nagugupit. Nagugupit siya ngayon? Siguro. Baka, kuwan. Busy. Okay, Kuya Kablawa man, agito'y agiinam dito bagrang ayan purok dos, agito'y Dugilan family. Kuno na dito. And DJ Kablawa man, damanang ko, nga agning dengag ito'y programa yo. Request ko man DJ Maulawak Mildred from 1786. May sabay, Manang June. Apo, okay, AJ, wali na nga mapukpukot. DJ greet ko man ni Roger de la Cruz nga condolence de Villa Carmen. Aywan, condolence apo. Dita de la Cruz family ti Purok 3. Anjin dante nga giyang. Sagot ti Dangdang I Group. Pato kariwan jay Halsema. Kon na ni sino ka dito eh? Di na ba yung sa sino kinataon na. Anyway, good afternoon. Kada kita dita Villa Carmen. Halsema iti request da. Kaya narigat na. Tapos nag-request na tayo si Siwit. Ano yung may isa? Ay, kaya pa. Siwit, Halsema. Pakibati mo ano ng ni Manang Nenet. Ni Batman Ken Juling. Ken Juning. Kunan apo Huling Ken Juning. Ni Dr. Jano. Kunan na pakibati ka no. Dagiti nga tao. So, Manang Ninit Sabado. As well as kini ni Batman mga Batman tinaga na dito. Superman. Fernando Sabado. So, again, ni Manang Huling, kini Manang Juning, anusan nyo ni Jano, nga pakitanggayan. Amumi nga naunga da ita nga kabsat nga man nagtulong man. Wow. So, anusan nyo, no, sumana o dita, igigit, sulusuli, awan laki di baset, agbugbog, kaw aykat. Dispensara nyo, kasi nga talaga ti katatao na daitan, hanga agbalbaliwan, nga nasagot lat tama. Ito yan, ti Halsema. One day is a cantina
sin igid di kalsada, sin bandana ed halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At ado'y mang aram, babaro ay gogowapo, padaamin formado. Uwatak pa'y wat kumitkit kuya, uwatak pa'y iit ka, balasang ay naaamo. Sigalatan. Naagdagsan mo katko, nanabit san kiday ko. Bagaw pa'y isan ninilak, sexy ay parang aw-awak, yapuyong ay mankikila. Diyak ni namnama ay sakan baulay dena, en balasang halsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilaydak dodowata. Pimatong sila bisaan, inaw at nan botelya, nabunsiyan den pusag na. Dadak kedigayang gengko, kaman magtat sanyas-yas ko, tanamalian maitok do. Naagdagsan mo katko, nanabagsan kiday ko. Begaw pa'y isang ninilak, sexy ay parang aw-awak, yapuyong ay mankikila. Naagdagsan mo katko, nanabagsan kiday ko. Bagaw pa'y isang ninilak, sexy ay parang aw-awak, yapuyong ay mankikila. Okay, magandang hapon mga sir. Greet ko nga po ang kumpadre ko na may birthday ngayon, si Danilo Mongcal. More birthdays to come. Pagkipatutog nga kuya yung 7 Seas Ilocano kuya. From your pare, Deans. Ano? Hello po, watching from Guam, from Merns Ski. Happy Sunday Karuba, watching from Kuwait, from Lynn Galiste. Have a blessed Sunday, FDD watching. Ito ay Los Angeles, California. Galing-galing, bravo! Kanana Flora Villapa. Hello, Karuba, watching from Toronto, Canada. From Flor Corpus. Happy blessed Sunday. Kanyayo, amin na po, great kumanti family giyat dito ay San Nicolas, Ilocos Norte. Nagpintasken, makaragsak, tibiyag. Kanyayo, JM Ken June. Ano naman? Thank you. Have a nice day kano mga bro. Kano ni Kuya June. Yes. And to family Sabado, our condolences. Umay dagayam nakimina tayo dito sa Santiago da Dr. Adriano Sabado. Adong aming kabagyan da kita nga apanda pakipon punsyunan amom ka Sabado kuno na di apelyido da. Kabagyan da ti Biyernes kada Domingo da kita. Yeah. Blessed Sunday mga idol from Marites Marquez. Hi Kuya and JM, blessed Sunday po, watching from Hong Kong. Operation Kuskus tayo Kuya. Mabati po mga taga Nabuan, natin yan, Santiago at Santa Ana, Itchaga, Isabela po. Kunana niya nadalito'y Bugarin Neneg. Aha. Kuna mo ni Gerald Dakanay Villar. Greet ko mga Dakanay family and condolence po sa relatives namin sa Pangasinan, Villar family. So malagay ang titimo mo kasla naipit nga utot nakababa mo gamit base na. Kasi kumbati sa mga Pascual family from Basion Pascual.
Marios from Cavite, thank you po. Okay nga Rod, I am sure you're still ready with your cell phone. So for 100 peso, dahil din po iti dat laga nga sonata. Mali nga dahita. Adid to yan. Nakigtuta man. Okay nga Rod, with your name, si kaman mang ibagabalong ti announcement na. Jay? Dat lang nga sonata. With your name. Name, age, address, and the title of the song. Isend you po dito 0915 0713686. Dito ya, pala nga 6. Ulitin ta, 0915 0713686. Dito yan, ti, dat lang nga sonata. I'm Mr. Lonely. I have nobody to call my own. I am so lonely. I'm Mr. Lonely. I have nobody to call the phone. Soldier, Sabali lyrics na to. away from home to the wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. Wish that I could go back home. Let us. I've got no letters. I want the lyrics good. On the mail. I've been forgotten. Yes, forgotten. Nagata si mong pati na balong kita mo. Okay, makita aja mo natin ta. Partakang. Ang kagat mata natin. From home to the wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. Wish that I could go back home. Introduction pa lang na pugto na tatayin. For 100 pesos, our winner is a 31-year-old boy from Purok 7, Mabini, Santiago City. Iti pugto na po Mr. Lonely, which is correct. At ito kiti mo nun nalaing. So, kaya aming among i-congratulate ni... Sino? Joselito Borja, 31 years old, Purok 7, Mabini, Santiago City. Tisong ba nga Mr. Lonely. Inuli mo lang yung pagkatartay. Okay. So tikaw na po ta kinitak na di pinakababa no sinutim mo na kasi lang nga jay. Apo nagduwa-duwa di kanta agtatay ta in kinita di lyrics na ti cellphone ko ta naka-on. Picturean ta deto. Sabali mo ti pagbaganan to. Yo, this one goes out to all my players out there kung kuna na mo ti kanta ni so nga ni owan ako. Sabi nga kasi jay. Iso nga sabali ti lyrics na ti kita man nga mapagpiara no dumati lyrics nga ipog-provide ti internet so nga masapol apo nga aga research. Ating gamitin mo nga simbra di panunod ko isong isumot tanti kinantak. So nga Rod, Carlo ba iti oras sa 53 minutos sa kalpasan de las 12 di malam at makailat apong adumdungag katigiti pagayamyo Manong John Seriales Ken John Mark Pastor dito lang kasamitan nga radio station tin Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam kapintasan tan naglabasit day tarupam
iday mo anaahitan sino katampi na ugadam buok mo anak ulayan pintas nga aglaplapusanan tidakas nahan nga nilakay mo tin ka isagsaganaan Ngatay makibibiyang no isuti pagraksakam Uray pa'y amin kan kakit na yunam Sang ulikod pa ekstensyonam Angin kuma isardeng mo kuman Talakay mo alipliputam Ta isuti ng aklong kaniyam Idi bardang isip kapaylang Ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek At talagarot ken kandi kapayla amarmarnek Naimbaga malam gayem kedaw kumantay kanta nga Uncle Berting Wino tayo alas 3 bangon para kada ito'y siklista nga dad dito'y balay To'y gayem mo Florentino Tabag Itikor Don Isabela Salamat. Okay, to the second part of that. Sawen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek At talagarot ken kandi kapayla amarmarnek Si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online Puro selfie kargana ta timeline Kasano nga tamet tay pamilyam Dimpay pulos ama pagserbiyan Kasta lang aruden iti ubram Balang kantis kanto pailang Manang kuwa dapay oras mo At hanangin day tabiyag mo Maan-ano no nangisip kudil mo When no narasay takid-kiday mo Tinapatek may satlakay mo Tay nakaklun kan katsibubu Papudawem day tapuso Day tapintas sana pudno Papudawem day tapuso Day tatpintas Anapudno Agsubli kami abo kalpasan tita dumapahay nga palagip